Muingi kuma mwena wa Molo riu ni ugite ndukugura nyama iria ikoretwo ikienderio hakuhi na kiara gia gute giko ni amu nyama ici ciahota gukorwo ari ugwati kuri ugima wao wa mwiri. Kuringana na umwe wa ikaria ya Esther Chepkomoi ni maremagwo gukiririria munungo uria umanaga kiara-ini giki riria giacinwo na nikio kiagiriirwo guthengio haraihu na haria maguraga nyama. Ukichoma uweke hiyo takataka moto. Ukichoma Kenyatta mzima asikii mzuri baka Huruma. Unaona hiyo moshi anaenda wapi? Kila kijiji. Na tuko kijiji kubwa. Na tumeumia. Ni maugite kiara giki kieherio narua ni amu riria kwaura iko giki kionagiririo ruini ruria andu itura riri matahaga mai na kia kurehe mirimu ta korera iria yumanaga na mai ma giko. Uhoro uyu ni unyititwo mbaru ni Isaia Wafula uria ugite kiara giki kiri na ugwati munene makiria amu ciana cia thukuru ni irogotaga matunda haha na mikora mingi ni ihithaga haha thutha wa gutabania thariko undu uria Wadi Kirimia ekirite mukonde. Tunaomba serikali yetu kuanzia gavana, kitu kubwa hiki kichinjwe ifungwe kabisa, takataka itolewe, ing'arishwe, ndio tupate njia ya afya katika Kenyatta phase 2. Riu arugamiriri a utheru na ugima wa mwiri ni moretio gwikinyia gicigo-ini giki niguo kugacirithia utheru mwena ucio. Handu-ini ha Kameme TV riakwa ni Wangici wa Ndirangu.